Каракол шаарындагы номер 11 гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Калыкова Назгул Омралиевна. 3-класс кыргыз тили сабагы. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 3-класстар үчүн видео сабак. Алтын эреже. Сабакка көңүл бурабыз, дептерге таза жазабыз. Тапшырманы аткарып, эжекени угабыз. Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин окуучуларым. Бүгүнкү сабактын темасы жеңиш майрамы. Сабагыбыздын астында жагымдуу маанай тартуулап алалы. Жеңиш күнү алыстагы болуп, бөлүнчөлөр анжана чок болуп, өрттү чаңды кечип чабуу салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Мурунку сабагыбызда белгилүү даталар деген теманы өткөнбүз. Өтүлгөн сабактар боюнча суроолор. 21 мартта кайсы майрамды майрамдайбыз? Ооба балдар, Норуз майрамы. Эмгек майрамы кайсы күнү белгиленет? Ооба балдар, 1 май күнү эмгек майрамы белгиленет. 1 июнь кандай күн? Балдарды коргоо күнү. Жакшы азаматсыңар балдар. 9 май кайсы майрам? 9 май жеңиш майрамы. Бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыздагы жеңиш майрамына арналмакчы балдар. Чептен элдин күчү бек. Байыркы bir zamanda el бар экен, өзүнчө эркин ээн жашап турган. Багында булбул сайрап, гүл жадырап, башкача сонун жерди мекен кылган. Ал жылы күчтүү жоолор каптап кирип, талоонго салат экен мүлкүн малын. Ойрондоп эчең кымбат ордолорду олжолоп алып кетип сулууларын. Кордугу душмандардын жанга батып,
Bir günü kеңешүүгө el çoğuldu. Bardık güç, bardık mülkün sarıp kılıp, joo ötküz bekem çepti kurmak boldu. Aylantıp, Geң ülkösün duval kurup girişti emgegine gün ötkörmey. Götörüp bay duvalın gelgen gezde kayradan kulap düşet jar göçkönдөй. Kalın jurt kaygılandı, kansıradı. Katardap götörü albay bay duvaldı. Sebebin bulukmuştun kim tabat dep ırçılar jar çakırdı, güyüge saldı. Bir ayttı, asıl taştan koygun dedi. Bir ayttı, ak boz bir soygun dedi. Asıl taş altın menen koysa dağı Toktoboy duval göçüp kulay verdi. Tartıştı, kapalanıp kal uvara. Oylanıp tavalbadı gövlama. Men çeçem bul tüyündü dep süylödü. Jalan but ak sakaldu bir karıya. Karıya 90 yaşka gelgen eken. Kıdırıp büt düğününü görgön eken. Aklı almas menen bolotton kurç. Alıskı bir acayip jirden eken. Kaçankı çeçilbegen sırdıuğa kalayık jabılışıp kulak türdü. Sakalın on kol menen sılap alıp salmaktı. Korgoşunday sözge girdi. Kalp bolboy karıyandın aytkan gibi kalayık aklıma gönsöň dedi. Tük göçpeyt bul duvalın kılım boyu tiriülöy bir kişini gömsöň dedi. Başka söz aytkanı jok. Basıp gitti. Karıya kayırdaşıp kolun bulgap. Kanday dep iki jolu surabastan başların jerge saldı el tunçurap. Kaysyl er bul kızmatka çıgar eken. Bul duval er kanına kumar eken. Devirda bir tobırçı el daylanıp gün boyu jar çakırdı eçen eçen. Biri da men çıgam dep söz katbastan mostoyup karap turdu duduktanıp. Obdulup 13 yaşar bir jetimçe süylödü jaman tonun çeçip salıp. Uktum da şaşkan boydan girdim dedi. Men dayar tezden gana gömgün dedi. Armanım düğünüde hiç kalbayt go. Yarasam geregine eldin dedi. Jaş bala bay duvalga barıp durdu. Göpçülük kürök menen çaştı kumdu. Angıça alsıragan jalbarınkı bozdoğun mın kaygılı ünü buldu. Bir karan şaşıp çurkap gelet eken. Bul karan jaş balanın enesi eken. Atadan jetim kalgan jalgız uğulun alpeştep aynegim dep erkeletken. Kulunum kuçaktayın mında gelçi. Kuratpa karganda apakengdi. Gömbögün jalgızımdı gömbögün dep gözünün jaş kuyulup iylap geldi. İylabay göz yaşındı tıygın ene. Irayım jetimine kılgın ene. Canыңdan artık görgen tuğan eldin jalgızın jarap jatat geregine. Uğulungdan ubay göröm dep dilenip uşunday iş karnadın bakmadın mı? Erketay elin üçün kurman bol dep hiç kaçan unutpaymın aytkanыңды. Enesi elge karap söz başladı. Manisin baykap durup aytkan gepti. Ata jurt kızmatına candı berip aylanam. Ak sütümdü aktap gettin. Jalbardı jalgızına betten öptü. Ağırçıdı jaşka tolgon iki gözdü. Koluna gürek alıp kayrat menen gömüge balasına kumdu septi. Meneke bul kılganın adamçılık. Jürögün akak bermep taştan tunuk. Ötebey kalayıktın bir kızmatın jürbeymin celbetinde adam sınıp. Koştaşıp öpüşüştü.
Ene bala, kayratı, bul ökönün taşkan darya. Kum tolup alkımına gelgen gezde şıp etip jetip geldi da karıya. Gömbögün bul balanı açkın dedi. Çep kurbay üyüne kaytkın dedi. Götürbe, çep korgondun gereği yok. Korduka mınday baldar berbey geldi. Girişse kimde bolsa çep turguzat. Çep ılay, kaptap girse düşman buzat. Baldarın bağırışınday özüp dursa, bağıntıp bul yürekti kim korkutat. Çerdi jaz, tepkin şapar, kurgun sayran. Çep çok dep kaygı tartıp kamsanava. Kanday joğu basıp girip baş idirmek. Turganda mınday ene, mınday bala. Üçüncü bet, birinci könügü. Sözdөрдү эстейбиз балдар. Бул сүрөттөн силер кимдерди көрүп турасыңар балдар? Жана эмнени байкай алдыңар? Азаматсыңар балдар. Андан ары экинчи көнүгүнү карайбыз. Экинчи көнүгүдөгү жаңы сөздөр менен таанышалы. Согуш, война. Ардагер, ветеран. Душмандардан коргогон. Защищал от врагов. Аскерлерди, бойцов, унутпай, не забывая. Эми балдар текстке көңүл бурабыз. Согуштун ардагерлери. Анянын чоң атасы ветеран. Ал согушка катышкан. Элин, жерин душмандардан коргогон. Анын көп орден жана медалдары бар. Бул кубаттын чоң энеси. Ал дагы согуштун ветераны. Ал медсестра болчу. Көп аскерлерди сактап калган. Биз ветерандарды унутпай, сыйлашыбыз керек. Балдар, эми дептерибизди ачабыз дагы числону жазабыз. Чын Куран айынын 23-ü, Жеңиш майрамы 2-чи көнүгү суроолорго жооп беребиз. Балдар, тынык убагына көңүл буруп, баарыбыз чогуу сүйлөйбүз. Как-то летом на рассвете загнулся средний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотела вдруг сказать: встань над рекою, зорки летние свечат. Раскудряви, зеленый седлай, я влюбленный и смущенный притовать. Смуглянка, молдаванка отвечала по-нулак. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче она партизане, дом покинули раной. Ждет тебя дорога, партизанам лес густой. Раскудряви,
Азаматсыңар балдар. Эми андан ары сабагыбыз уланталы. 3-чү көнүгүү. Жеңиш майрамы. Ырдын автору Кубаныч Белеков. 9 май майрам. Бизге келди ал кайдан. Жеңиш менен чоң атам. Ала келген майдандан. Биз көрбөйлү согушту. Жаша жеңиш майрамы. Бакыт үчүн күрөшөт бардык элдин балдары. Жаңы сөздөр. Жеңиш, победа, майдандан, с поля боя, жаша, да здравствует, күрөшөт, борется. 4-чү көнүгүүгө көңүлүбүздү бурабыз. Сергей, сен 9 май эмне күн экенин билесиңби? Ооба, ал жеңиш майрамы. Сен ардагерлерди куттуктайсыңбы? Ооба, мен өзүм жасаган белегим бар. Ошону берсем дейм. А сен билесиңби, биз аларды класска чакырдык. Абдан жакшы, майрам тез эле келсе экен. Балдар, бүгүнкү сабактан биз эмнелерди билдик? Жеңиш майрамы жөнүндө биле алдык. Жаңы сөздөр менен тааныштык. Текст аркылуу сүйлөшүү түзө алдык. Согуштун ардагерлери кимдер экенин биле алдык. Балдар, үй тапшырмага көңүлүбүздү бурабыз. 5-чи көнүгүү. Ардагер чоң аталарга, чоң энелерге куттуктоо жазабыз. Жана сүрөт тартуу. Бүгүнкү сабактан балдар, өзүңөргө керектүү, кызыктуу нерселерди биле алдыңар деген ойдомун. Эмки сабактан амандашканча саламатта калгыла.